When it comes to delivery, ang atong guidelines na is as agreed sa atong gi-engage nga contract from central office, ang order na is door-to-door delivery gyud ta. In fact, I can only speak for Dumaguete kay ang akong jurisdiction is drilling sa Dumaguete. We are doing our very best nga ang ID na to is ready for delivery. Within a short period ato gyud na siyang ma-deliver tanan. We informed the addressee ahead of time nga your IDs is now available at the post office and is scheduled for delivery. So, muna itong ginabuhat sa IDs parang ma-deliver dayon siya o niya maabot din sa addressee. Kabahin sa mga post offices, ilabi na katong sa mga cities and municipalities nga medyo layo, we do admit nga challenging kay sa among part kay ang atong opisina na uban nga offices nato nga which is running isa lang katawo ang nag-operate. We already make request to our central office nga dungagan tag tawo, but up until today we are just still waiting for them kay sila man gyud maka-decide og madungagan mi og tawo. But we are doing our very best nga as much as possible these IDs would be delivered door to door. For Dumaguete alone, naka-release na tag mga running 25,000 IDs.